Naosen Thangmonkim nulepa thangkochon le Margaret Pachenin APO APN si Naosen hi aching ding le akho kha ding le pan gam chan ya pui ho ya pui pan gam chan ni le pui lu ding a hi pathin ngan sin chan han je en Naosen ho he na ade ya ake ya sin sin pa ake to ka pathin lu dei lama sin sa jing hoi kai hoi na tu na pathin ang an ki mam han na ti pa me ani na in Naosen nung khang len han lam sin theo ngai lam man theo ni ta le pathin na tong ding hong lu lu han lam pa kai lam ma jin kam su lu ta le it le la na phal nam ding na tu tem le ta san phalo le ngai dan phalo le ki wa ki phalo kil se a ko na na ven thona na chin sui hon ni na chu kan oi gen a chai en Naosen na dinga anu le apai ama adinga atopi benta ti dau ti ale hil hon long la het lo din sei pin on het lo lai din hei chung ha umen kin amina amu anakanga ya ho ain za ain be dei chung Naosen na dinga lam hil paten chu pi ham ti ale anu le apai Naosen na dinga de lo ho hi ne da de lo ho hi ne da kana bol dinga de lo ho hi na bol da kana vet dinga de lo ho na vet da kana to dinga de lo na to da kan le Naosen au khan le ting le ama dinga school papen ta in na papen ta min ni pa jen silam pang jan ho kan din pa kan ni kan ti he ye tu Naosen han ni dio jen ho bu mi thiam te yo si sikin thing za bo na ka thi lo pi na hong ding do su ke din pa kan ni kan in tuni nisim som ni langa Christmas miko aha na som na hani kum sang ni le som ni le thum tuni na ko hin hi chin Naosen Thangmonkim hi ain sunga dinga nang man pi a member ka da hi banga tu na hin chi ho bunga dinga le member ka hi ding le sim thai the ding tunin pa kai ha cha Rev.Lunsat ke man Papa Chin sa Papa Chin sa nagaw din patin din handa na kanay ta na hi amen miti bon sa to taong hanay ni hallelujah amen hallelujah hallelujah ama sa pen kanumin lo pita kan thambay na hi kachapaw kachanu thangpachun na Margaret nang manaka tebon ali chan na nangin ta sanom taligidum ta Naosen ali chan nan pi Naosen hitu ni he ho bunga da member ka hi thei dinga tu na ku kan han do thei ta alpa pa thin min kan tham ba ei namai ba ni sabung in nang ma hi sal ding lang Naosen lum se den anula pa na man kum khodam so sa din ko ma ka taw ei le Naosen ki ko hin na wa thei ding in ain san lam ho mi ta lang ta thei lu din ko ma ka hong taw ei wai no nong ting le hei len ban de nong ni a anu apa dinga kaban kadong thei api apa dinga ho bunga da sin thei ta ding pakai ja kai bo thei ka pau pathen he mai pen sa chu hei ko lu kai ching hoi kai hoi ding na ku thi nga an ha he ja kai na lo pin na tu ni a nang ma sun ngan jui pat ni ha en apat ni ako na ale chanalan gam nge chana nang ma sun jui do dengan nang Naosen pat thei hoi ne anu apa yang cungoi kai na pe jong amani na ha na pen ti ho pin pan pin lang ade sen anu jong Naosen kho san len athajung jam hole athe abo te ong dal som pin ni ko ma ka ta hi ja kai lo pin Naosen ko the kan han to wa pa kai su Krista mi na ko ta hi amen amen chan chu tu ing ka na Naosen han ki ga bo the tan apa ki salu ka pe in help you to say in sama bongwin certificate himo certificate kon ikiloi kon now CRC government health agency certificate government accept certificate ng agent in simdong ga Christian Revival Church Haokip item return to registration number 157/M/S1989 child education certificate
David Thangmonkim Haokip, Daudrop Thangson Haokip, Charles Bibong, Bonhorn, 28, 11/2023, dedication on 25, 26/12, 2023. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and Christian Revival Church Bibong. Minister Chukay Mapong Chan, Sing Hui Kai Hoyak, Tingin,